دم باش خوندکارن هجا از ماموستا شیخ محمد بورمه برانش جواکناسی آمادایی سه وانه همه ایرو یاد دست که بناوه سازین جواکیه لی بریگو ام درباسی وانه اخواه یا سازین جواکی ببن پیوسته ام پیشی دست که دل وگره که لسر جواکناسیه چه بکن کا جواکناسی چیه؟ ده پرتوکا جواکناسی یا آمادایی یک ما جواکناسی پیناسه کر مگو جواکناسی زانستا خوزایا جواکیه زانستا خوزایا جواکیه خوزایا جواکی تی چواته دورده ام جه چرا دبیجن خوزایا جواکی جبوی گام ناز بکن خوزایا جواکی چیه پیوسته ام باش لسر هر تشتی جواکی بسکنن تام ناز بکن که اف خوزا چیه یان جی چه پکتی خوزایا جواکی جه چه پکتی شخوا جواک به هزار ساله بردوام کریه و جیان اخواه برنگه کی هم زحمتی به هم حسانی به رگزین خوی جیان آوا کریه هر تشت جخوار آفران دیه خوزای جواکی جه چاند سنج و رگز و تکار بیجه سازی آبوری مالبات برپرسیاری هر وکیدن پر تشت هنه اف تشتانا همه به هفره دبن خوزایا جواکی دما کو جواکناسی خوزایا جواکی که لیکولین دکه یانجی تیده دخوازه بشوپین یانجی ناس بکه دوان همان ده کار دکه و لیکولین اخواه آوا دکه yani ne tenete tekiliya dinavena kes u kes de çediki yanji kes u civake de lekolindiki na te leser çanda civake leser sincewe leser xozaya ve çi regeze jiyaneş xora ava kirne çi sazi yen ku hişmendiya ve civake derdixi civaknasi ve lekolindiki aburiya ve civake çi avayı brevediçi مالبات هندره و جواکی ده رخستن آوان چوایی اف حمد هندره خوزای جواکی ده جواکناسی وک زانست خوزای جواکی لیکولین دکه پشتی من آسکر آنا جواکناسی وک پیناسه تی چواته خوزای جواکی جی تی چواته آنها ام لسر سازی جواکی در باسی وانای اخواه ببن سازی جواکی بنگه و آوابونا جواکا یانجی جواکناسی جوان دست پید که وکو ایمیل دورکهایم دبیجه ایمیل دورکهایم جواکناسه که لسر جواکناسی او جی لیکولین خواهی برفره چه کرنه دبیجه سازی بنگه و هشمندیا جواکانه سازی دبچه بنگه و هشمندیا جواکا اف سازی روشاوه جواکی دیار دکه اف سازی ادهندره و جواکی ده روشاوه دیار دکی دما کو سازی ام و جواکی پیشکتی بن demek ki çi demek ki ev civak jî peşketî lê gava ku ev sazî bêrê xistin kirîbin ne peşketî bin û ji bo berjewendiyên tiştin yani kesên deslatdar kar bikin wê çaxê ew civak yani nêzîkî koletiyê ye sazî yan jî civaknasî ji çi pêktê bi giştî yek malbat
وەکو me ana ji we re got malbat ev bingehê civakê yê ya di dua aborî aboriya civakê ya sisiya perwerde yan jî hişmendî. Perwerdeya vê civakê yan jî hişmendiya wê ya çara bawerî. Ev civak bi çi awayî baweriyê xwe çê dike yan jî ava dike yan jî birêve dibe. Ev her çar bingehê civaknasiyê ne û bingehê saziyan e. Ev saziyên bingehîn ên di nava civakê de ne. Lê dema ana em bêjin ser saziya em bisekinin wek peyv wek gotin ana gava ez bêjim gotinekê ez bêjim hemberî wê gotinê mirov çi dike waneyekê yan jî wêneyekê ji xwe re tîne di serê xwe de hazir dike. Ew wêneya hanê ji tecrübeya wî kesî a jiyanê hatiye. Di gava ez bêjim berf wê her kes suretê yan jî resmê berfê di mijiyê xwe de hazir bike. Gava ez bêjim çiya yan jî çem her wekî din pir tişt hene. Dema ku tiştek tê gotin, gotinek tê gotin li hemberî wê gotinê mirov wêneyekê di serê xwe de hazir dike. Ew wêne ji tecrübeya xwe ya jiyanê aniye. Di vir de dema ku peyva sazî tê gotin îdî mirov çi dike wêneya xwe ya ku di saziyê dewlet û destlatdariyê dîtiyê tîne hişê xwe wê demê wê çi bibe wê çi di nava civakê yan jî mirovan û saziyan de çê dibe. Migo gava ku mirov peyva sazî tîne hişê yan jî peyva sazî jêr tê gotin wê wêneyê ê dewlet û destlatdariyê tîne serê xwe di vir de wek tirsekê jêr çê dibe got nêzîkî van saziyan bibe. Tevî got ev sazî civakî ne. Lê ji ber rewşa got ew tê de derbas bûyî, tecrübeya got tê de derbas bûyî, dihêlî got dûrî van saziyan bikeve. Di vir de dema ku ew tirsa hanin ba mirov çê bibe, îdî wê çi derkeve holê? Yek wê mirov bi rengekî neyînî nêzîkî saziyan bibe. Wê mirov bi rengekî neyînî yani mirov wê ne pir çalak bi di nava saziyan de yan di nava civakê de ne pir çalak bi her tim wê xwe bidî kêlekekê ji ber berê wêneya got di serê xwe de çêkiriye tirsekê li bavî hatiye avakirin newêrin nêzîkî saziyan bibe. Ya di dua wê sazî astengiyan bikişîne. Sazî di vir de dema ku mirov tevlî nabe yan jî karê xwe bi erk û berpirsiyariya xwe ra nabe wê sazî astengiyan bikişîne. Roja me ya îro em bala xwe didêne her got saziyek ji saziyên me kar dikin em dibînin dewlet û destlatdarî çawa êrişê xwe li ser hişmendiya mirov ya got berê sûret di serê wan de çêkirine ava dikin ev mirovana her tim êriş dikin. Yani kes kar nake li hemberî kar çi têkirin êriş têkirin. Ji bo ku karê van astengiya karê van saziya astengiyê têxin pêşiya wan de. Ya sisiya civak û sazî ji hev dûr dikevin. Civak û sazî ji hev dûr dikevin.
شرخك دناوا جواكي چه دبي ودناوا سازيين دي چه دبي الفدكي سازيين من نامين جواكي سازيين ما و بريا كدن هرن سازيين ما و بريا دسلاتداريه يان جي بريا كدن جبوي برجوندين جدا جدا و هرن الفدكي جواك و سازي دوري هفت كفن ماگو ایجا سازی نامینن جواکی یا چارا سازی جی خوزای اخوه یا جواکی درد کهوه دورد کهوه سازی جی خوزای اخوه یا جواکی دورد کهوه گرک کار و آرمان جی جواکناسیه یان جی ای سازیان بی دیار کرن جباگو از سازی جی خوزای اخوه دور نکهوه یا چارا سازی جه خوزای اخوه دور دکهوه ایدی نما بکاری خوراد به و بتشت گیدن مجول ببه یا پینجا رخستن دناوا جواکی ده و کم ببه و هر کس و بسری خواه کار بکه رخستن آجواکی کم دبه و هر کس و بسری خواه کار بکه لی جبو کو ام سازین خواه جی سازین دولت و دستلاتداری جدا بکن ام دسپیک ناوی سازین جواکا سیویل لی دکن سازین جواکا سیویل لی دکن اف سازی کاری وی یانجی آرمانجا وی چیه پیدا کرنا پیوستین جواکیه کاری وی سرکه یه وان سازیا چیه کو به پیدا کردن پیوستین جواکی ورابه چه جواکی را پیوسته اف سازی پیکرابه و حاضر بکه ام بیشن چه جواکی را پیوسته اف جواکی چه را پیوسته بری هر تشتی پاراستن خوارن پرورده هر وکیدن پرتشت هنه جبوی کو ارمانجا خو پیک بینه و چی پیدا بکی جبوی جواکی پاراستن و ناوند خواه پاراستن چیکه و جواکی برای کو پیک بکه و اولهیت خناوا جواکی ده خوارن برای چاندنی یعنی جی پیشسازیه یعنی مصنعی مزن چه ببین یعنی جی چاندنی به پیش بکه برای بازی نه پرورده جه دسپیکا گمروف چه دبی درباسی دبستان دبی پرورده خوازایی یا خوازای جواکی دوی اف مروف ببه اف ارکی کیه ارکی سازین جواکیه یعنی جی کاری وی بنگهین پیدا کرنا پیوستین جواکی لی دما کو اف سازی بکاری خواه رانه به و جبو چی کار بکه جبو برجواندین گل یعنی کسان جبو برجواندین دستلاتداران کسی دستلاتدار ایل سر کرسی سلطه رونشتیه دستلاتی رونشتیه و وان سازیان ده خدمت خود به کار بینه جبوی خواه و به کار ببینه لو ما ام دخوازن سازین خواه جیین دولت و دستلاتداری جدا بکن جبو آرمانجا سرکه یا وان سازیا چه به پیدا کرنا پیوستین جواکه امروان نه پیدا کرنا کسان یان جی برجودین دستلاتداران دیروکی ده دما امودگرین دیروکی لپیوا سازی دگرن لیکولین دکن گوری گلک لیکولین وانان
di dîrokê de mirovên destpêkê yên ku jiyana xwe di hindirê şikeftan de dikirin jiyana wan birêxistinkerî bû saziyên xwe jî ava kirbû. Hinek ji bo em bêjin nêçîrê bû, nêçîr hebû û hinek ji bo bijîşkiyê, hinek ji bo çandinî, perwerde, gelek tişt hene di nava wê civaka destpêkê de yên ku jiyana xwe aynî di şikefta de jiyan dikirin lê rêgezê jiyanê ji xwe re ava kirbûn. Piranî saziyên ê destpêkê bi destê jinê dihat çêkirin. Xalên sereke perwerdeya zarokan li ser çi li ser rêgezê jiyanê yên ku ew li ser jiyan dikin yên li gorî çanda wê komê bijîşkî ji bo xelaskirina jinexweşiyan û çandinî jî ji bo berdewamiya jiyana xwe. Ev hersî karê bi destê jinê dihatin çêkirin. Em dikarin bêjin saziya destpêkê ya jin dayîk e. Jin dayîk saziya destpêkê ya ku di nava civakê de kar kiriye û ji bo civakê xebitiye. Beriya ku dewlet çê bibe bi hezarê salan jin dayîk saziyên civakî çêkiriye, ava kiriye, birêxistin kiriye, bi pêş dibiriye. Bi hezarê salan ev tiştaya jê berdewam bûye. Lê saziyê roja me ya îro bi rengekî cuda xwe didin avakirin û ji bo xizmeta dewlet û destladariyê birêve diçin. Wego mego wêneya destpêkê gava ku mirov peyva sazî tê gotin pêşawî dici di çi tîne hişê xwe saziyên dewlet û destladariyê divir di wek tirsekê metirsîkê di nava wî de çê dibe êdî dûr dikeve. Ana em çi cudahiyê di nav saziyên destpêkê û saziyên roja me ya îro nas bikin yan jî em wê cudahiya nav wan derxin. Saziyên destpêkê û saziyên roja me ya îro. Çi cudahî di nava wan de heye. Ji xwe cudahî di nava wan de ji aliyê têgînan yan jî aliyê xwestekên civakî tuneyê lê cudahî di ku diçê dibe di armanc û berjewendî diçê dibe. Herkes bi armanca çi kar dike û ji bo çi berjewendiyê kar dike. Sê xalên sereke yên ku civak xwe pê radikin parastin li vir jî parastin heye. Parastina destpêkê ji çi bû? Ji lawir û xwezayê. Yani baran, berf, lehî dihat, serwande ev tiştana lawirên wek şêr wek wekî din lê îro parastin ji bo çi? Ji bo dagirkeriyê ye. û ji bo destlatdariyê ye. Ya di dua, xala di dua têrkirin li vir jî ji xwe têrkirin heye. Lê armanc tê guhertin di nava saziyên destpêkê û saziyên roja îro. Têrkirina di saziyên destpêkê ji bo berdewamiya jiyanê bû li gorî xwe, li gorî derfetê xwe têr dikirin. Ji bo çi bû? Ji bo ku jiyana wan berdewamkiyan jî li gorî xwe. Yani em bêjin dema diçûn nêçîrê ew çi bêjin keriyê pez hemû şerjê nedikirin, yek di do şerjê dikirin li gorî xwe, gorî pêwîstiya xwe, haceta xwe şerjê dikirin. Yani li gorî ku tê xwestin yan jî li gorî derfetan.
لی تیرکرنا روژا ایرو ام دبینن جبوی چیه؟ جبوی مزاختنه یه یعنی سر فازده تشتی بدروا رونشتینه ام بیجن خوارن آوان بلکی نیف کیلو برغل تیراوان دکه کیلو برغله تبی بینه 10 کیلو چید کن ایدن حمید آویجن او مزاختنه یعنی جی لی ناپرسن بیکای جبوی چیه او تیرکرن جبوی چی قزنج کرنا بر همین زیده یعنی جی قزنج کرنا پرایه جبوی قزنج کرنا پران یا سسیا خالا سسیا زیده کرن لورجیش خو زیده کرن هیه اما ریبا زیوه تی گوهرتن زیده کرن دسپیک که جبو بردوامی جیانه جبو جیان اوان بردوام ببه او تنه نبن جبو بردوامی جیانه یه لی یانها جبو گو خواب هیز بکن او جبو هیزبونه یه او جبو دستلاتداریه یه ام دبینن چه قاسی مروف روژامه ایرو دما ام ورن بنرن مالباتک یانجی عشیراک یانجی ایلک و هوزک چه قاس ظلامی وی پر بن او قاسی هیزاوی پر او قاسی دستلاتیاوی وی بیتر خورد به دور ده زیده بون جبوی وی بکتیب کارانی لی ین کوین ین دسپیکی ین کو برنگی که هوانه الوان تین لین لی براستی نولونه زیده بون آوان جبو بردوامی جیانه یعنی زیدی خواه تشتکی دن ناکن وی دمی ام 2% خواه بکن دما کو ما جداهی دناو سازین دسپیکی و سازین روژا ایرو ناس کر با آرمانجا تفگرین آوان سازیم چره بازی تی کرن پیوست ام 2% خواه بکن چما ام نکارن یک چما ام نکارن لسر پیکاته که جواکی بی دولت بهزرن چما ام نکارن لسر پیکاته که جواکی بی دولت بهزرن چما هم نکارن سر پیکاته که جواکی بی دولت بهزرن یعنی یاد دوا چما ام نکارن سیا دولت ج سر سازین سیویل راکن چما هم نکارن سیا دولت شر سازین خوی سیویل راکن و گومه بری گوت وینا دولت یعنی آد سازین دولت سر مده هاتی آوا کرن ام جدر ویوی نکارن بهزرن جبر و ام وک جواک ما چاوا کریه ما هزا خواه و وینا خواه یا جواکی به برجواندین دولت و گریدانه جواک ما چه کریه ما یعنی ما وین و هزا خواه جواکی هزا خواه یا جواکی به برجواندین دولت را
girêdayê. Me hêz û vîna xwe bi berjewendiyên dewletê ve girêdaye û me bi vî awayî xwezaya xwe ya civakî yan jî jiyana xwe ya civakî wenda kiriye. Me bi vî awayî jiyana xwe ya civakî û me jiyana xwe ya civakî bi vî awayî wenda kiriye. Wekû me got, çima em nikarin li ser pêkhateyeke civakî bê dewlet bihezirin? Pirsameya didwa, çima em nikarin siya dewletê ji ser saziyên sivîl rakin ji ber me hêz û vîna xwe ya civakî bi berjewediyê dewletê ve girêdaye ji ber dewlet dema ku me di nava saziyên xwe de bi kar tîne yan jî me birêve dibe wê hişmendiyê li ba me çê dike ku em tu carî nikarin gavekê ji derveyî dewletê yan jî destladariyê bavêjin. Lewma me jiyana xwe yê civakî di ver de wenda kir. Waneya me bi dawî bû û bimînim kêf û xweşî heya waneyeke nû.